Hello guys, welcome back to another video. In the previous video I showed you around my village. We went that way in that previous video. In today's video I will be going down this road. I have vlogged around the jungle, I have vlogged around the village, but I haven't vlogged yet to the paddy fields. So I'm going to the paddy field today to catch some Purul fish. So stay tuned and watch till the end. You're gonna enjoy the video of Purul fish. Chú ini juta lo jubu ne honki Purul rosofa mai be honki jubu takore. Diwana ne dada beauty jo cemetery Purul rosofa mai be cemetery han burai hathaloni UJB school ro burai hani tik sebe dawli power ni burai mani shoot khoida sethe ba mukane ni mane farm champra farm so lai dine ata here so to di burai na champra farm. Okay, do hai ge tara na tara ये हमारी की है रोजरी स्कूल हाई स्कूल तिने बुरा रोजरी स्कूल पे फादर मनी और आंसर आए हाई स्कूल पे गवर्नमेंट हाई स्कूल दो ये रोजरी स्कूल हिंदू की दिवा है ना ने ना ले तिने तो खाओ कि ने पक्की को गुटा क्लास 3 to class 10 रोजरी स्कूल हिंदू जा ना ले तिने है ना दिवा है ना ने शॉर्टकट कहीं तिने खाओ गुटा होती सिमेट्री भी के ngô bụi ra cái ngô bụi đâm câu rồi con lên nè father my sister my sir đặt tới cho my sir đặt tới ngô bụi lên nè giá đó mình không có trăm đồ tới đây tiếp với nè phô xì tôi đổ lên mấy nè Purul aku tao mấy tao atong tao mấy classmates mấy tao nè phô xì phải có phải nè phải có lấy cả cái con đau lắm tôi có ra đấy bạn nè cậu có một nè phụ xe school back end thì mình tôi có số cho cái memory quý sợ là thế đó lấy xí là chơi luôn này chú ta có rồi không kỳ shopping câu rồi đấy welcome get business về hết này khai始呗hana hai nè khai始bé hana hai nè welcome get business welcome xong nè về ít raka be hai na raka be. Those are the paddy fields of Purul. I love you here. What a view, what a tree view. This is the root of this big tree, Rakashibe. Rudy ve Rakashi thiếu đấu tục show cái này. Wow. Holo ne veke hani show. Hoku hani view ti ngolo ni ti ngolo lo si show. Thì vậy mà nè, ý là muốn con mình đây mà tao đấy ý view con lý lớn không biết sợ, chứ mình hiện cũng lấy thì nè, khăn nó lấy thì ta thật là nè khát chỉ bỏ lại cái đó đấy, nhưng mà khát rồi đấy xong tàu vậy rồi, according to me, I think it's overrated. Purul fish is overrated. Chứ rồi mà bây nè tàu vậy bự, cái gì vậy tàu vậy bự, khá hồ. Xem mai tàu especially xem mai tàu
Purul fish to wira ra di vam sa ka gyong ni ba ta mo khazo khavero so vero hala shisane chaki dao harvesting season hi go. It's very delicious. Even the fishes are very healthy during that harvesting season. Chilva mangare ta sobra de pomda na chilva mangare na. Oh, who say better? Chicken. This is police camp, and below this, the SBI bank. Who papoy din ber? Police my VDF my. Kita sudah I'm posting Vietnam dura. Ane. Taulu. This is Taulu preparing for plantation. Oh wow, crocodile, plenty crocodile going. Ma, that's crocodile, guys. Nanti ni, polo sepo, hanko, bulky ko sa hanko, lalu rane, luna kita lo, so sure om tu. Zoo, my bulky. You know what? Hanko mic, horong, kita speaker, way po kayo ni ma. Oh, litin na ni show pa, ziti na pa, lalu lako lo ni, lalu hana kayo. Main road ni kure. This is the main road, and this is the waiting shed. Though oh bus super fast super travel tidak bus shop gigo ko ane bus ko dam ne jado bus ko dam ne sumo ne tata baitare tata baitare. It looks like this before Poki in Purul. You are my Poki. Oh no, no. Oh, wait. Wow. That was harvesting season here. Garing to the baba ni. That kai khu wa hin ro. Di wa dan ta ni. Thu put imna. I have reached the paddy field, guys. A lot of fond memories with this big tree. Since childhood, this tree has been standing tall. Buffalo soldier. La 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 la. Some buffaloes. That's the sound of the buffaloes, guys. And this is a small street.
so. Sụp ra đi, chạm đi sụp ra đi. Con tao là đỏ cái khó hả nó? À bây giờ phải phi sai chứ đấy, khó sai chứ đấy. Slipper lele đang ngó vào đâu tao đấy. Slipper lele đang ngó vào đấy. Yo, 不行了，不行。Oh, wait. Oh, very small. Oh, that one is big. Woo, hey. Dẻo, cái coi những mai ăn bị gì? Khóc ngáp tập bu đây. Amma. Khóc cái bút vào cái rồi đó đấy. Khóc chỉ ra thì hai bên. Hey, không rồi. Không ngon luôn nha. Khóc đợi tới chỗ ta đấy. Nhìn nào. Khóc đi có biểu rồi kìa. Khóc đến tí về. Tí tadi, very small. Look at this herb, this medicinal herb. Gotu kola. Its scientific name is Centella asiatica, according to Google. Look, I just googled. Kanole tonole, vipole to pulure, luzule to zulure. Yo, tao lại bị có pain từ lần tao lại bị gì buồn này. Oh, khi tao cái bể để khuyên cho luôn chớ tao cái. Anh cái một sao cái kính rồi, cái tao lại khi tao buồn tao cái lại đấy. Anyway, thank you guys for watching the video. If you guys enjoy, remember to give a like to the video, also share, and if you are a new viewer to my channel, please remember to subscribe. I think that will be all for today, so see you in another video. Bye guys.